Assalamualaikum soibku. Ketemu lagi nih sama Riri. Hari ini aku pengen baca surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Madinah. Arti dari surat Al-Zalzalah artinya keguncangan. Yuk kita mulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma izin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izi yasdurun nasu astatan lirraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.